lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad kabayatan tiingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tayo drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Dennis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak a taxi driver dito'y Baguio City. Baro ak pailaeng ititawan ko at 38. Tinak istoryan ita kat may papan itinagbalin apadas ko ken ayat. Jakmat paglastog ngem adamet langak, nasingpet ken nagagatakmet. Ngem apay nga ta, nga aging ga ita ket jakmat laangen makaasawa. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Oy, Dennis, agreeing ka ditan aldawon. Ay, ayat oras na yan anang. Ay na, alas 10 ay itiagsa pa anak ko. Ay, kulak na alas 8 pa lang. Masakit yung ulo Kasano asaan nga agsakit ti ulom? Kat nabarbar te kamat anagawi di parbangon. Ay, huwag nga ron. Napasubok man nga minom. Kasangay nga ni pare Bobby idikalman sa nagpainom. Una, ngam di mo kumamat sobraan ti uminom Amumat ngagmaneho ka pa'y nga agawin. Diyak pa'y kitin malagip no kasanuak na nakaawin. Ay, unay kan. Ulaw ka talaga, Dennis. Dayta siguro ti may sa makagapo. No apay nga aging gaita kat di ka mulaangan makaasawa. Ninanang mat. Sabali man ang tinangiturungan na iti saritaan. Kat pudno mat anak ko. Laklakayan kan. Ngam di ka mat agnaknakam. Mala bumangon ka kididitan taing kamanganan. Nay, ni mat nan siti masabat ka. Ay, kasaritak man. Sa dino ti papanamnan sa balasang kao. Ne, si kamat gayam day tata journey. Ay, sa dino nga'y ti papanam. Agpabagyo akman tata. Da kayo nga'y, sa dino tinagapuan nyo. Ay, kagap-gapok lang, ba't iji bagyaw? Kasta ka di? Anya nga'y day tabinit-bit yu tata. Ay, kat minarkit ko ba't karne ti babaw ikan bangaws. Ay, wag, mabit man laang balasang kaw. Apay ka di, tata. Ada man lamas sa lunsod kaw. Anya day ta. Di mo't agayan ayat kayo kani Dennis aka nakak. Ay, kwa. Idi day jay, tata. Ngam ita saanan. Nabayagan nga in-break ko ti kaanakan nyo. Eh, taapay mo't nga ikat gwapo mo't ni Dennis. Nagagat pa'y. Ay na, uray gwapo kan nagagat, no addamat madi nga ugali na. Awan matla ang serbi na, tata. Nay, anya nga dahil madi nga ugali na ako nansay. Ay kwa, da kayon tulatan timang damag ken kwa na, tata. Narigat mat no siyak timang ibaga. Amangan no ibaga na pa'y adadadaulak kada kayo. Ay, kasta aya, kunaklakit din no da kayo pa'y laang. Naranaak ngamin itay. Iso, tinangitulod kanya kaya paradaan. Iso, analagip kaw. Nabayagan ang nagsina kami kini Dennis akaanakan nyo, tata Journey. Sa dino ti papanan nyo, ma'am? Ijay man Rimando Road, Manon. A1 Hotel? Sa dino ti kaya tiyo apag naan tayo. Via Bocaucan, Trancoville, wano is Ilyolatan. Si Kalatan, Manong. Basta di saan kumaunay at traffic, tapno saan nakamaladaw. Okay nga ron. Fasten your seatbelt, madam. Patayaboy kong ti taksik. No saan kayo amaladaw? Ay, ikwa.
Ni di mo matunay paspasan ti agpataray amanong. Jakpay kaya't timatay. Di ka kadiagdanag, ta expert na ito na driver. Amo kung ti pasikot-sikot di ti bagyo. Kang runan ti amin, amo kung ti diskarte ti tunggal kalsada, no sa dino ti pangilus-lusotak. Nakapres-pres kumat dahito yun a driver. Sampay tumanalyaw iti sarming ti taksina. Nagadungay pagpagana, kat jakmat damdamagan. Ay, agbabawi ak nagtaksi, nag-jeep ang lakuman. Ata ka di ibagbaga, madam? Ay, kwa, awan mat manong. Ala, tiket di pa nagmanehong ti asikaswam. Taang mga numa-aksidente tapay, no kasta at tumalangkyaw ka. Relax ka kadilang, madam. Kabisado kong tidalan kunak manan. Napintas dahil a babae Medyo suplada. Ang nasingpat mo igagarak to man ti umay agtambay dito. Bareng mailugan kung tumarin maminsan. Ay, mabisina ka. Mapanak man paikit ni mangan. Ituloy kong tumanan ti agbiyahe inton madamdama. Hello, ma'am. Ni Iris Joy Buenaventura ka dila itoy? Juan, siyak na doon. At sino ka? Kansalino sinangalaam iti number ko. Natinag mo ti IDM iti taksya nagluganam itayag sapa, ma'am. Nakita ti number mo iti likod ti IDM. Iso nga nawagan ka. Ha? Awagan na klaeng no kasapulam ti IDM tay sabat ko. Ay, kwa, kinapuno na. Itay ko pa'y abirbirukan. Ti ang mukit na batik iti banay. Angam di tagayam taksim sinakatinagan. Ang mga numabalin nga itulod mo dito hotel, sabten ka itirwan. Ita ka din, ma'am? Wan kumaan, no at dapan nakabalin na manong. Kasapulak namin ita. O sige, itulod ko lang bit to'y pasahero kay di Dominican. Kalpasan na, umaya ko nita. Sige manong, tatagyaman ako unay. Awanan yaman na ading. O sige, awagan kan tumanan ninton madamdama. Bye. Mayat sakit diti aldaw mo ita, Dennis. Kasla naragsak ka, matanak ko. Siyempre, ananang. Si kaman mo, tiyada may lugan na. Kay ma'am mo na abalasang. Nung saan ka maragsakan? Na, kunak man lakit din no naragsak ka. Gaputado tinapasadaam. Saan mo't gayam? Ay, kahit parehas na ananang. Malaksit nga do tinapasadaak. Ada pa'y bonus na abalasang. Jakam mo kan ka, Dennis. No di ka agbalbaliw, awan latam mo kon. Amangan no awan tumot laeng manen ti maitong palmo no kasta. Ninarang mo. Kat pudno mo't saan aya? Alawanan, siya kung ti akin basol na nang. Ang mabalin ka di, di yun ulit-ulitan, tanay nagsakit itilapayag. Makauma dangdanggan. Masaktan ka, tapod no ti agbagak, Dennis. Gusto ka din, nanang. Pangasiyo tadidak bad tripon. Kakaiso na amay at timod ko ita. Manuabulan mo't nang tinapalabas, manipod nagamam mo ta, Iris. Amangan no, mabalin ko mo't nang tiagaram kan ka. Ay, kat mabalin na tamad Dennis. Kunang matabaro ka. Balasang akmat. Iso nga awan nga rodakas na. Ay na, agyamanak. Kung naklakit din, no, di mo kayat nga arman ka. Awan mo't siguro tirason tapno agad kadak. Saan ka di? Ha? Ay katuan. Awan mo't nga mina talaga. Basta tinapadag ka niya kita, kat imanugot kan nga arman ka. Okay lang ka di, ngay tulod kan sukuran kay ti trabaho? Katuan awan parikot iti daig ka, Dennis. Basta adalakit di oras mo. Apikit din na saan. Kanayon nga da oras ko, basta si ka, Iris. Yes! Yay! Yahoo! Na, apa yun, Dennis? Anya man ti pakaragsa kami ti kastaunay. Nangabak ka kadimanan iti online sugal? Sobra pa yung nangabak iti sugal na nang. Ne,
Anya ti kayat mo asawan? Sinong batang na kung tibalasa nga sabsabungag? Ha? Ni, aping aglibdi kayo nga. Rumbeng na lang kung maamaragsakan kayo. Ngamin, addanton manugang yo. Maragsakan aktulang siguro inton agasawa kayon iti bagbagam biam, Dennis. Ha? Ngam no kasta nga agpatpatingga ka lang iti nobya. Ayawan latam ko na nako. Aramid ti pakakitaan ko nakmanen, Dennis. Kamusta nga, Insan Matilda? Mayat latamat insan journey. Si Kangay, naimbag man talalagip mo mati may pimasyar dito'y balay. Ay, uwanit saan? Kailiw kayo nga ron, mate. Ni kaanakan Dennis ngay. Sa dinaw, tayo ayan na. Nagbiyahe insan. Kastaya. Anyan tungay nga oras asumangpat, Insan. Rabiin to siguro na sumangpot dayjay insan. Ay, kasta. Ay, kunak no kuna na nga may na Huwebes ti kuding na. Isu ngay mayak ita. Miyerkules ti kuding na insan. Idi kalman sana nagbiyahe. Ay, kunak ano Huwebes. Miyerkules gayam. Un, ipadas mo ang awagan. Ibagam nga da ka dito'y balay tapno masapa nga agawid. Ay, uwan man. Awagak man ngagpaisaw ni kaanakan Dennis. Hello, Iris. Anya nga oras ang malpas ti Jutin? Inton alas 3 pa'y Sukunan kan. Sakan to itulod indi dagus mo. Saanin, Dennis? At dapi ngamin papanak. Rumor kami kano kadagiti katrabahuan. Kastaya. Wan. Sa dino ti papanan nyo? Kan asino ti kakaduam arumwar? Jak pa'y amo no sa dino abanda ti papanan mi. Agtutulag kami pa'y laang ngamin. I-text kanto, apaman ang makadesisyon dagiti kakadwa. O sige, i-text na ito nga ron. Wan. Sige, urayak nga ron ti text mo, Iris. Do kasta, at naman ng nobyam, kaanakan, ha? Siyempre, uncle. Apay kapoy, ay kat ikalay sa mo na. Iti kasta, makaasawa ka mo tayo, tanay. Natinagkan iti kalendaryaw. Ha? Unto ka di, uncle. Dahan-dahan lang mo't, narigat no bigbiglaan. Ha? Sa bagay mo't kit di, Agam na'y. Kita amang ano mapaluspo sa manayin. Akas ka ni Nansay. Ha? Sana lang, uncle. Masigurado ka da ito yung timauding agbalin anubyak. Ngamin, ison ti asawaag. Ay, kitmayan nga ron Angam kasi tinakunakaon. Aramay ti pakakitaan kaanakan. Wan ka day, uncle. Uray puutan nyo ti kunak. Mga sawa akon iti mabiit. In ka nga ron gumatang iti arak. Ta isya tantaman na itang imbagam kaanakan. Nareglado, uncle. Na italagayam. Orayin taklabit, ha? Ta mapanak mangalay ti arak nga inumunta. Hello, Iris. Adda ako ni Tiruarte Hotel. Anya? Ne, nagsapakan. Kat no alas 11 pa'y amalpas ti duty. Orayin ka, naging kaamalpas ti Jutin. Anya? Angam alas 9 pa'y laang. Sayang mo ti mapasadaam no agtambay ka laang di taging gainton alas 11. Apay, adda orayam amang sarong karken ka? Iso adi mo kayat nga agtambayak di Tiruar? Anya? Iso nga rin ti kayat ko. Apay ay alapdanak. Okay. Sika ti makaamo, Dennis. O sige, idepo ko sa ito. Itaado pa iti aramida. Bye. Mabit lang. Iris. Iris. Ay. Inidip ng ti cellphone na. Ha? Tinasaya. Aguray aklatan dito eh. Aging ka madismiss tinobyak. Dito ay akong nagpwesto. Tapno makita ka dagos no rumwar iti hotel a pagtatrabahuan na. Oh,
Itay pa'y nga agri-ring ti cellphone mo, Irish. Angam ape adi mo sungbatan. Ni Dennis ti umaw-awag, friend. Oh, ti matgayam nobyom. Sungbata mon Inton madamdaman ton. Sigurado nga min adamagin namanan no anya nga oras ti panagawid ko. Sa balilat tamat no adan nobyom anya. Kanayon nga daagdamag no sa dino ti ayan mo. Kan no anya oras ti panagawid mo. Ngam kasla sobramot tenter aramidan ni Dennis kanya. Ha? Awan nagdumaan da kin ni Rocky. Hay, jak kaya tikas di nga ugali ti lalaki, friend. Panagriknak ngamin, kat kasla mabugbag kailak. Ay kat kasaritam ti nobyom friend. Ibagam ken kwa na dagiti banag adi mo kayat. Iti kasta, agkin naawatan kayo. Imbaga kun da ita sakbay asinong bata. Imbagak pa'y amahiligak iti nightlife kan outing. Nagkari adi nakpakibiyangan kadagiti kayat kong aramidan. Ang kasla di namat matakdaran dagiti karina. Kat, anya ti planom ita, friend. Jak amo, friend. Kasaritak pa'y siguro iti maminsan ni Dennis. Angam no talaga nga ipilit na ti kayat na. Sorry laangan. Ngam na saysaya at siguro no ag-break kami laangan. Itay ka pa nga awagan. Ang apay adi mo sungsungbatan ti awag ko, ha? Pagrikyaran ta ka di maninday taabanag, Dennis. Kasano, kat di mungot nga minsungbatan ti awag ko. Anya launay ayat yar aramidam. Ta apay adi naksungsungbatan. Siguro, adda kagingin nantil mo iti hotel niya. Dennis, mangmangag mo ka di ti bagbagam, ha? Amumat nga addaak iti trabaho. Ngamdamagam ket din no anya ti aramidan. Pagpampanunod ka di, ha? Nita, agkalintudan ka pa lang. Hay, nabanugak, Dennis. Iso amabalin ka di, at ilatan pa nagmanihom ti into naram. Saan kat aday ta mga apakanyak ter aramidam? Di mo yaw awan ti saritaan. Isardang mo tilugan ta bumabaak. Mamin ano matlaan ngamin aya asong batam ti salsalusudaken ka. Isardang mo tilugan ta bumabaak kulakmat. Sana mabalin. Song batam ti salsalusudak tap numalpas. Asino ti kagingin nantil mo iti hotel, ha? Asino? Asino? Lagas ang biyag ko, tintin mo akalak amang. Tapakarang sakam, oray no masaktana. Ay, so, awan ba doon, Dennis? Nanang. Day takot, day kunkunakan ka. Apay nga minaya. Ano sino pa ite gay ayat itinapuno? Iso pa ite kanayan na ngay sina. Oho, kano pa yan nagbalin ka napod no, Dennis? Napuno akmot nga gayat nanang. Nga maapay nga yan, itak kabalan nga ayatan na iti babae. Nga inay, ayat ko iti kastangunay. Gapo da ita itinalabos akin naman nangimon mo. Narang. Awan pa nagtalok mo kadagiti agbalbalin anobyam. Eso akas ta ti malaklak mo. Diyak lang mo't kaya ta maagaw ina di sabali, nanang. Iso akas diya tira ramidag. Saan nga rod ang mabalinti kasta anak ko? Ngamin, ti sobra nga imon, kat dumadaol itinapintas a relasyon. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdangdangag, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay kan biyagita, ket impatulod ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Gerald. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Gerald. Adumatan dagiti nanggagak a drama dito'y channel mo. Adanangag ko adanda ni kaparehas to'y inak istoryaan ita, may papan iti padas ko. Ado ti mangibagbaga a nagasatak kano iti nobyak.
Malaksid a napintas, nasingpet, naanos, ken diadalpay. Family-oriented amako na. Banag ajak inikkan pateg kabayatan ti kaadat relasyon mi. Rugyak man ti agsalaysay idi na destino ak ije Nueva Ecija. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oy Gerald, mayat manan ti isamam dita. Asino ti kacachat mo? Ni Venus? Ni Angie? Wenno ni Kate? Awan ka dagiti imbagam master. Ay, nagloko kan. Di mo ibaga nga adapay manan kabarbaro. Awan master, adda 5 days leave ko. Iso syempre, jay original ti kacachat ko. No kasta. Okay kayon ken ni Claire? Un master, amumot kanya kon. Basit lang nga panagdrama, ket okay kami manan ken ni Claire. Nasayat mat nga rod ano kasta. Angam nay, kita di kaagbalin akampante. Ngamin, amin analabas ket dakas. Numapno ti salop, aglupyas. Ni Master Mat. Ammom Gerald, naglabas akong dagita abanag. Daytoy ket palagiplaeng ken ka. Iti kasta, awan to ti pabasulam, inton dumteng ti aldaw. Hi sweetheart, flowers for you. Ay sus, siguro addamanen kalukwan nga inaramid mo anya. Isu nga addamanen pasabong-sabong mo. Anya? Awan, si Kamat. Sigurado ka? Wen, promise. Okay. Thank you nga, Rod. Awan anyaman na sweetheart. Wow, ha? May pa-flowers si Congressman. Siyempre, Ay, kunak nga rod nga addan sa manen inaramid na. Isu nga adda pasabong-sabong na. Yun lang. Awan nga rod. Tinasaya at intayuman kit di mangan. Ilibreda kami. Siyempre, mat O anya, o may kakadi, dakni. Wan ko maang. Adamat papananmi ka ni Archie. Nalabit nga agturungan dayjay ditoy. Oh, di bagam, tamapantayo pa'y mangan. Winag pa'y so, Daphne. Ibagam, tamapantayo pa'y mangan. Sakay tumapan itikunam, apapanan nyo. Saanan, ang mga makadisturbo kami pa'y iti-date ho. Char! Sika talaga, Daphne. Amom, saanan nga uso dayta date ita. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Saan ka di, Gerald? Ha? Ay, kwa? Uwan, pudnotin baga ni Claire, Daphne. Iso amapan tayo pa'y mangan. Sakbay amapan kayo iti kunam apapanan nyo kini Archie. Husto ka ti kunak, Gerald. Kunam nga niya, sweetheart. Anay ko! Apay ngagtungpa ka nga eh. Sweetheart tarubam? Ti kunam ka di. Kat makalubam ti kinachikboy mo iti panangted mo kanya karagita asabong kan chocolate? Ay, kwa, sweetheart, dengganak ko mamat. Agpalawagak. Anya ti ipalawag mo? Ibagam kadimanen asaan mo nga ay ayatan dagita a babae? Ibagam kadimanen a pastime mula ang ida? Kat siyak ti pudno nga ay ayatan? Claire? Kasta kadilatan ka na yun, Gerald? Amom ka di amasaksakitahan ak unay? Sorry, ikarik. Saanan maulit? Promise. Jackson mabilang. No namin ano kan a pinakawan.
Madudug unay ti pusok. Gapo iti kastangar aramidam. Maumagpaykit din. Kumusta kayo matun kini Gerald, anak ko? Okay kami matlaang, nanang. At dadagiti gundaway nga agapa kami. Kaasi ti Diyos, masulbar mi matlaang adagos. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta anak ko. Nabayag kayo matan nga agayan ayat. Apay, awan pa'y plano yaw nga kalaysa. Saan mi pa'y anapagsaritaan tay taabanag, nanang? Kan may sa, planok nga ituloy ti agadal itilo. No ti panang ituloy mo itilo, mabalin latamat nga uray agasawa kayon taon saan aya? Wan matkit di nanang. Tinapatag, mabindisyonan kayo mataan kas agasawa. Kang runaan ti amen, agbalin aligal ti panagdenayo. Bayan nyo, nanang. Takasaritak to ni Gerald maipapan iti dayta abanag. Wen anak ko, tapno mapagsaritaan tayo matan ti maipapan iti panagkalay sayaw. Ay, nagboring. Awan pa'y kachatmat. In-chat ko ni Claire, ngam saan pa'y mata nag-reply. 2 oras na saan anak ka online. Nalabit ama kumikom iti opisina na. Ay, saan na nakas iti sigod tinobiyag? Kanayon nag-idi ako mustaan. Kanayon nga agchat kan umawag. Damagan na no nanganakon. Kanuan niya ter aramidag. Kanayon nga ag-update no sa dino ti ayan na. Noan niya ter aramidin na. Kano asino ti kadwana. Ita, awanan. Dandani saan pa yan nga agchat. No jak agchat kan umawag kan kuana. Ay, Ni, at dagayang pus na. 2 hours ago. Ha? At dadamit iti bitch. Ni. Asino ngay dagito'y kakadwana? Awan mo't iti ladawan ni Daphne. Jak mo dagito'y tinasayaat. Awagak ti cellphone number na. Paring sungbata na ti awag ko. Hello, Claire. Sa dino ti ayan mo? Apay adi ka mat ag-on online. Adda chat ko kan ka. Pasensya kan, Gerald. Adda nga saan ana plano nga outing mi kadagiti batch ko iti college. Medyo nakapsot ti data diti ayan mi ita. Kasta ka di? Asino ngay dagiti kakaduam? Adda ka di amamok? Awan. Ngam amamuda ka. Ngamin, bakit kita dati post ko tunggal agkadwata? Kasta ka di? Adun sa mo ti kakadwayo alalaki. Amangan mo't no armanda ka ditan. Saan ka nga agpapaaram Ibagam nga addan nobyom. Ket dandanitan agkalaysa. Oy, Gerald. Saan akasken ka anya? Kan maysa, saan akas ka dagiti kacachat mo a babae, analakalaeng amaal-ala. Idi dayjay. No ita, awanen ti kacachat ko. Inpamaysakon ti atensyon ko kan ka. Promise. Sigurado ka? Wen ko naklang arudan. Nagbalbaliw akon. Jak ngamin kayat amapukaw ka iti matang ko. Amumat nga ay ayatan ken ipatpatag ka unay-unay. Ay sus, agdrama ka man ako nakon. Ala, sige nga Rudan. Umawag akto inton makaawid ak ijabalay. Agrubrubat kami ngaminan nga agawid.
Sige, sweetheart. Urayak ti awag mo. Agan-anad ka. I love you. Nasayaat mo ta simbangpot kan, Gerald. At na napatag apagsaritaan ta. Anya day ta, sweetheart. At to'y, basaam tinag-message kanyak. Ha? Anya message? Basaam tapno maamwam. Hello, Claire. Siyak ti ay ayatan ni Gerald. Isu nga pa nga asim ta isinamon tinobyo. Agin inayat kami ket plano min ti agkalaysa iti mabiit. Adaywamon ni Gerald. Talagang sa adya kun mauray ti panagbalbaliw mo, Gerald. Claire, awan kamin kin ni Jessa. Nabayagan nga awan kami ti dayta a babae. Pat yan kumamat, pang-asim. Diyak amo ti ibagak, Gerald. Nauma akon. Nasaysaya at siguro agsinatan. Iti kasta, maaramid mo matan ti kayat mo. Saan, Claire? Diyak kayat. Diyak umanugot ng agsinata. Si katay ayat ha. Huston, nabambanugak kun. Kaya't kumatan apaginanaan ti pusok iti sakit amalaklak amkuken ka. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Idilit ko aminin nga account ko. Mga rami dak iti baro, ket yakon agiadpay kadag iti babae. Promise. Pasensyakan. Ngam awanan pamatikan ka, Gerald. Awan mo't siguron ti maibagam. Ngamin. Namin ano kamutan a pinakawan. Claire, denggan na kumamot. Pang-asim, agbalbaliw ako na talaga. Ikan na kumapay iti maudi agundaway. Taknusulnitak dagiti nagkurangak. Kasyan na kumamot. Claire. No, kasta, pinakawan mo matlaang ni Gerald, bes? Kaslakastan bes. Di namot ngamin kayat ti makisina kanyak. Kasta unay a panagpakpakaasi jay loko. No, kasta, sika nga rod talaga ti love na. Diyak amo Ngam nupod numat lang asyak ti love na. Di na kumapasakitan. Saan mat? Takas na kay kayat nakmat asaksaktan. Sakat paulit-ulit mat ngar aramidan na. Anya ngay ti amom, bes. Ang mga nupod numat ang nagbalbaliwan ti nobyom. Paliiwak, bes. Wen paliiwam, bes. Sweetheart, malagip mo ka ditiin bagak idiken ka nga ag-travel ta abroad. Wen, apay. Umadanin ti 6th anniversary ta. Kayat mo ka di nga ag-travel ta abroad. Ijay tang ag-celebrate may kanam nga anibersaryo ti ayan-ayat ta. Anya apit sa ti plano. Kan manungal daw ta ijay. Iti kasta, makapakadak iti opisina. Ag-Tri-City ta, sweetheart. Good for 14 days. Tapno masulit tamat ati bakasyon ta. Okay. Sige, taiso ti ipakadak iti office. Ibagak nga awanak iti lasud ti dua alawas. Wana, aglivak mat iti 2 weeks. Ay na, excited akon para iti panag-travel ta, sweetheart. Will you marry me? Gerald? When, sweetheart?
may kariak ka di akapisi ti pusom. Katuan, sweetheart. Yes, I will. Claire, Gerald. agyaman na, Claire. Agyaman na kiti gundaway nga intin mo kanyak. Tapno masulnitak dagiti aduan nagkurangak. Awan anyaman na, Gerald. Makitak mo ti panagbalbaliw mo. Iso arumbang laeng apakawanan kan. Apaman ang makaawid ta di Pilipinas. Kaya't ko pagsaritaan tayo ti maipapan iti panagkalay sata. Ay na, maragsakan ak unay iti day ta desisyon mo, sweetheart. Kat agyaman akmat. Ngamin, di mo impalubos ti panagsinata. Amumot ngay ayatan ka. Kan ipatpatag ka unay-unay, Claire. Si kalaang ti babae anak kariknak iti kastoy. Kat ulitak manen, ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Ala, husto daytan apa nagpakpakawan mo. Napakawan kan kunakmat. Lipatan tan tinapalabas, kat mangrugita manen, para itinapimpintas ang masakbayan ta. I love you, Claire. I love you too, Gerald. Ay, unay kan, anak ko. Anya daytoyan nga inararamid mo. Kunak man, no agkalaysa kayon kan ni Claire. Akas itiinyawag mo idi kanyak. Ay, nanang. Kasano pa yan daytoy? Idarumda ka kano ti pamilya tinasikugam nga estudyante. Saan la dayta? Paikat da ka pa'y iti serbisyo. No di mo ikalaysa ti anak da. Nanang, tulungan da ko ma. Jak amo teramidak. Mariribukan ako, unay. No di kan tumat ngamin mabagbagaan. Anya ngay ita. Dakdakkel ket nga roda parikot. Nanang. Tinasayaat. Kasaritam ni Claire. Ibagamkan ko ana ti amin. Anya, ang nanang, sigurado ang masaktan man ni Claire. Jak lakit ti kabailan ang makita ngagsangit manentay ayatak gapo kaniya. Ay kat talaga akasta, anak ko. Anya ngay nga rod, adda ditan. Nasken nga aklunem no anya ti agbalin a desisyon ti nobyam. Adda ken ka nga agpili. No anya ti kasayaatan nga aramidem. Desisyon mo dayta, anak ko. Kat, anya nga ti planom, Gerald. Jak amo, Claire. Mariribukan ako, nay. Siguro. Talagang aging kalaangan dito ti love story ta, Gerald. Ha? Husto mat siguro ti innam atawan a relasyon ta. Inayat kan impateg kamat iti kastaunay. Panagkunak. Awan mat siguro tinagkurangak. Inaramid ko mat amin tapno agbayag ti relasyon ta. Ay, Gerald, takdaram ti inaramid mo. Agam, Claire. Jak ay ayatan day di ababae. Sikat ay ayatak. Jak kayat asyak ti agbalin arason. No apay nga adda ubing nga awan mabangunan na nga ama. Pakawanan na ako, ma, Claire. Sorry. Sorry talaga. Talaga siguro. Asaan adat at agkagasan? Isungakluan ang tanti amin. Saan? Si katay ayatag. Iso asi ka nga ruti kalaysak. Urayan nak. Urayam ti panagsublik.
Claire, agsubli ak nga agsubli. Orno sa klaag ti may papan ka na kami kin ni Sylvia. Saan, Gerald? Ikalaysam ni Sylvia. Gaputaday ta ti rumbang. Panunutam ti trabaho. Dagdag kala pa kay babainam. No idarom kan paikat da ka iti trabaho. No pa'y nasakit. Masapol nga ikalaysam tinasikugam. Agyaman ak tapin at gamti pa nagsinarak ta, Claire. When tadagulik kamot ngamin. Kat, kumusta ka matan? Kumustan ti adda pamilyana? Amom ka ding aging gaita. Kat si kapay lang ti pitpitik to'y pusok. Adday ta ka manan, Gerald. Laglagi pamngadan asawam. Iso asaanan arumbang nga ibagam ti kasta kanyak. Ti asawam, ti pangibagaam iti dayta. Katsika, kumusta ka matan? Intuloy mo gayam tinagadal itilaw. Kanayon ko makita dagiti pos mo. Agyaman na ka. Gaputa oray kas jay tinapasamak ka data. Kat dinak in black, wino in unfriend. Awan mo ti makagapo, tap na aramidak ti kasta. Kanmaysa, naklon kon ti amin at talaga asaan adata ti agkagasat. Siguro, adumat ti agar-aram ken kanya. Adumat ti makitkita nga aghahard ka dagiti post mo. Kan adu dagiti agkom-comment. Di mo kunaan nga agselselos ka. Claire? Laglagi pa nga awanan karbangam nga agselos. Pudno nga agar-aram da. Angam awan pa'y panahon ko para iti dayta. No ita, nakafocus akpay lang iti panagadal ko. Kaya't kung amin ti makalpas iti low. Nalaos ti pa nagbabawig. Ngaman yan. Tatalaga nga awanan maramidak. Masaksakitanag. Ngam, maragsakan akparagan ka. Igad mo nga ti agada. Iti kasta. Ket maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Nga uray saanan asyak ti lalaki nga adda iti sibay mo. Pasensyakan. Ngamin, sinayang kung dagiti panawan nga enpay mo. Amok ngagbasbasol akong iti kastoy nga aramidag. Ngam kayat ko nga ibagahan ka. Akanayon mo kumaalaglagipen. Nga dakla ang ditoy para kan ka. Kat si kalaang ti babae nga ay ayatag. Aging gatong palbiyag. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngan. Lagip ti napalabas. Naimag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Greg, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, jakon agpalpalikaw pay. Manipod na amok ni Celia, inpatag kan inayat kon iti kastaunay. Impaay ko amin a kasapulan na. Imbilang ko kas prinsesa iti biyag ko. Palubusan nakman nga rod amang istorya kadagiti pasamak ang nakaigapuan ti lagip ti napalabas ti biyag ko. Rugyak nga rodan ti ag salaysay.
Agawid ak gayam intulo may alawas iya probinsya. Amang ano kayat mo ti sumurot? Ha? Tapno makapasyar ka mo ti dya lugar mi Mabainak sa? Si kamat. Awan rumbang apagbainam. Nasingpet ni nanang. Ken maysa, amo namat nga dan kayan ayat ko. Sige, sumurot ak. Agpakadak nga ron iti trabaho. Papanamay pare, nakapurma ka manan. Inak man iti pagadalan. Sukunak manan ni Celia. Uy, talaga mo ta. Uwan pare, dual daw ngamin nasaan kami nagkit-kita. Gaputa, busy ako na iti trabaho. Kailiw ko matan. Una yan pare, dual daw lang nga di ka nagkita. Kailiw mon. Gatuin, sigagit di man. Gagangay, ti agayan ayat ako nada. Sabagay kit di O sige, iyan ka nga rodan. Tamang ano agur-uray ni Celia. Kunaklakit din no saan ka nga umay? Mabalin ka di mata saan. Impromise ko kan ka nga umayak ita. Isungat da akon. Yag mo tibag mo. Siya akong timang bitbit. Wan man nga Rod. Thank you Umay kan, intapay mangan. Kalpasan na. Ipasyar ka bit. Sa kanto itulod di boarding house mo. O sige, Greg. Nalpas ta matinanangan. Sa dino ti kayat mapagpasyaran ta. Ha? Si Kaman no sa dino ti kayat mo? Mapantalat ta nagpaangin ni parke Kabayatan nga urayan ta nga agopin ti night market. O sige. Ang mga no da kayat mo agatangan ni Jay. Siyak pa iti ko nam. Adu Alang Roden, Intan. Naitulod ka matin dito na gusto mo. Aramidam matin, no ada assignments mo. Agyaman naklaunay Awan na nyaman na. Basta parakan ka. No ada masapol mo, ibagam lakanyak. No ka magalak nga itad ko. Ken saya atem ti panagadal mo Wan, agad adalak mo tanayin bang? Kaputada ka nga inspirasyon ko. Agyaman ak no kasta Celia. Mangan ko nak, di ka pa sumungbit mat. Ha? Anya nga minti pampanunuto maya. Awagak nga ron ni Celia. Ang Jack makontak. Si kangit di mat. Amangan no busy iti panagadal na Mangan takit din. Sabo mapantamad lang trabaho. No malamtin asarong karam ijadagos na. Unay kan. Mangan kalatan. Sa anak pa mabisin. Naimbag amalam mo, manang Minda. Si Kamat Gayam. Kumusta? Ayos lata. Imayak ta sarong karak ko man ni Celia. Kunak man no nag-break kayon. Saan manang? Sino tinakaibaga? Ay na, pasensya kan iti sa ludsod ko Kunak ano nag-break kayon. Taada ngamin nang itulod kan kwa na dito'y dagos na iti namin san ngal daw. Anya? Kunak nga rod no si ka, ngam sa balimat. Sapay kasta una yabartek ni Celia idi intulod na. Anya? Ket adda ka din ni Celia di taunag? Ay napasensya kan. Awan, tanapalabas ko mat itay anak ka uniform. Napansiguro nag-eskwela. Sapay jak makontak ti cellphone na. Sana bale, tay bagaktukan kwa na nga imay ka. Hello, Celia. Hello, Greg. Naku na ti landlady mi nga imay ka kano dito'y dagos ko itay bigan. Wen, imay haktadyak ngamin makontak ti cellphone mo. Wan, pasensya ka lang kuman no jak imaw-awag iti manual daw. Busy ak namin iti panagadal ko. Ano dinaskan nga ramidag? Kasta? Wan, iso asaan ka kumaagumurgura kanya ka? Sige, sapay la ko tapon na ti ibagbagam. Ito man pa yung kasta ka pare. Makadlawak Saan ka nga may namatagtagarikat?
Anda parikot mo? Pampanunutik kami tikayan ayat ko. Ha? Apay matpare? Saan kami na mapukaw iti panunot ko? Tinaybaga kanyang ti landlady iti pagdagdagusan na. Anyat kahit mo asawan. Nakuna na kanyak. Ngadda ka nun ang itulod kinisilya idadagus na idi na minsan ngal daw. Kasta unay pa iti bartek ti kayan ayat ko. Anya? Ay, diyan ka mo no anyat panunutak. Iso da jay jay aldaw ajak makontak ti cellphone na. Anya? Kita niya palang tiraramidam. Kumpronta mo na. Itaman pa'y anagawid ka dito'y probinsya, anak ko. Oo, nanang. Kat, kumusta kayo matan iti kaayan ayat mo? Kuha, nasayat mat, nanang. Apay ngay, asaan mo nga insurot, tapno nakapasyar kumamat. Saan nanang? Busy iti panagadal na. Is, jak insurot. Kastaya, kat alaa, igaad na ti panagadal na, tapara matlaang iti masakbayan niyo. Hello. Hello, Greg. Sa dino ti ayan mo? Adak dito'y probinsya. Nagawid ak iti malam ti Friday. Apay? Nagawid ka gayam, ngam di mo man laing pakaamo kanya? Kaano ka ngagsubli dito'y syudad? Itamad lang. Nasayat mo kasta. Urayag ti isa sangpad mo. Umay ka kuma dito'y dagus ko. O sige. Agdiretso ak dita. Bye. Nasayatain may ka. Ada na patag ngay pakaamukan ka. Anya dayta? Masikugak. Anya? Uwan, Greg. Kaya't mo sawan, agbalin akong nga ama. Uwan. Maragsa ka ng itimbagam. Ngam, anya lang ang timakunan dagi tinaganak mo. Ingkari ka dakwada nga urayan ka ginggat makalpas ka. Sana bale. Mabalin ko mat nga ituloy kalpasan ti panagpas ngay ko. Sige, no day tati ko nam. Nakaragragsak ak silya. Diyak may ladawan ti ragsak ko. Ang apayakas na tilangam. Kaslasaan ka naragsak. Naragsak ak mat. Iso na lang ta napuyatan ak. Diyak unay nakaturog iti rabi. Iso akas to'y tilangak. Ito pa lang. Congrats, pare. Sigagit di mat. Kituan mat. Agasaman. Agbalin kan nga ama. Sana all kunaklata na. Ay ngarot kat gasat kun sa ti agbaak. Siga talaga. Adan tulat tamat Dan. No da. No yawan. Talagang aklo naglangan na naiparswa ka bak. Adan to kunakmat. Talagang amin na napili ka kahit. Anya? Ala, panawan ka pa dito eh. Inak pa sukunin ni Celia dagus na. Ing kami di ospital ita, tayo pa-check up ko, ha? Ing ka ngarudan. Agad nanat ka. Mailiwak matkan ka. Ngam anya kay ngaron. Sana bale tag kita tantumanan. Adakon. Ha? Sino ti kasarsaritam iti cellphone? Boses ti lalaki day jay. Ay, sikakit di mat. Tumboy day jay. Gayam ko nga day jay probinsya. Nakasagana akmatan. Itay ka pa nga ur-urayan. Ala, aginanakan. Kalpasan na, mapantamatan. Masapatan, tapno saan ta makipilpila iji ospital. Anyat kahit sa wanda ito eh. Agpudno ka sila. Greg. Naku na ti Dr. Adwa bulan ng tisikog mo. Sana ka maaga. Manipod na gayan ayata. In respeto ti kinababaim. Gapot na kayat ko ang makatorpos ka. Malaksid lang hindi nakainumak anapanak iji boarding house mo. Amok nga da napasamak idi kadata. Ngem na minsan lang day jay. Ken amok nga awan pa iti makabulan anapalabas. Greg, danggan na ko agpalawag. Anya pa lang ti palawag mo. Ket agdadata lang arudan asaan asyak ti amati sigug mo.
amom iti bagim asaan asyak ti ama. Ngem apay nga impakaamom asyak. Panggap na alokon ha. Ngem di ka nagbaligi. Gaputa sa anak amaag. Awanan ka itibayin. Ay, pare! Ito naman pingag. Kasta-kasta ka. Nakarapay ti partek mo. Sa di no tinaginin naman. Di ka pa'y nagawis. Pasensyahan pare ha. Di kayo nawagan. Tay na panak iminom. Kaya ko ngamin. Ngailiw-liwag tirek na. Nagsakit nga ang lunan. Kastaw na itirak sa ko. Saan mo't gaya masyak, tiyama. Mabit man lang. Diyak mawawatan ti bagbagam. Anyat kaya't mo asawa na ya. Diyas ikognis niya. Kunak mo siyak tiyama na. Saan gayam? Anya? Di ko na malo kunak. Saan? Amok tira ramidak. Sana ka mag. Inayayan ko pa itigas na unay. Kas jeti na ramid na kanyak. Apay ngay may kapayla dito itagos ka. Anyat ibagam. Di mo nga minsong batan tiawag ko kan ka. Iso nga imaya kon. Apay kumasong batak. Iti anya ka po. Greg, saan ka kumamata kasta kanyak? Tanyat kaya't mga mapasamak. Tratuan ka lagta akas itisigod. Nga uray kasta unay ti panang luklukom kanyak. Kasta ti kayat ma. Saan matakas na? Amok ang nagbidutak nga magbababawi ak itan. Agbabawi ka, ngem nalpasan ti amin. Agbabawi ka, asaan a para kanyak. No dikat para iti bagim. Ken no asin naman ti ama dahi tasigod mo. Pumanaw ka, tadya kaya't makita ti panagruprupam. Pasensya ka na ti panagsasaw. Gapot na kas taunay ti sakit na impay mo. Agbarbartak ka manan. Saan ka mat asigod na kasta, pare Greg? Kaya't ko ti makalipat. Ay na, saan na kasta tiwagas tapno makalipat? At dagit diya malagip mo amin na no nakainom ka. Kinmaysa, sana maksenti parikot mo no aginom ka iti arak. Ay, at dala nga nakakasi ti bagim. Kasaritam kit din ni Celia. Talaga, di mo kayat. Uray kas-kasan at damat makuna. Closure yun ba? Nan dahin siya. Impay ko amin. Masapol na. Suportado ako mo tamin. Gamlin ko ng tiyawanan bain. Panakunak. Sana ka umdas para kang kuwana. Sige. Saan mo na panunutan dahil ta, Pards? Bayamon. Panunutan latan. Asaan nga iso ti kagasat mo? Anya, agawid ka ni J. Logarya, kunam? Wen, Greg. Iso nga'y mayak. Tomay ko la ipakaamukan ka nga agawid akon. Iti anyaga po nga umay ka pa'y lagpakada kanya. Greg, awan pa'y matius to closure ta. Iso nga pa nagkunak datapay laang. Sika tinagaramid iti sana na sayaat. Ngam kayat mo pa'y lati closure. Umdas a closure ti panagaramid mo iti saan na may parbeng. Sa dino ti ayan tinakasikog ka. Siguro, iso ti kasarsaritam idi na minsan anak ko ng akaili mo. Sagat aglibak ka pa'y lahang agayim mo atumboy. Celia, sa anak amaag, uray na uli makakatao. Managpaliwak mat. Anya? Pangasim, taday tuyin ti maudya pa nagsarita ta. Di ka nagpakpakita kanyak. Namimpinsan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Gapo iti inaramid mo. Plinanok ti panagkalay sa ta, idinaamwa ka masikog ka. Ngamsan gaya masyak ti ama. Iso amanipod ita. Nawayakan.